Mamita Deborah from West Zone. Now our next contestant is Ani mong Mamita Deborah Manday ni. Jadi performer bahaya kalau jadi try rasa music berapa bahaya rumah atau berapa bahaya. Tini pula rasa mani keto kisa nervous engkha. Am sakto unya tam ni keba lifetime mane life ni washa pun jangan tikir tot jaya engkha kisa nervous engkha. Haita. Kayak apa bahaya rasa murung no, kamu selak kaya jador ke selak kaya tu naron ni jador selak kaya. Abo gan kang na selak kayu. Kayak practice kaya ni betul sama jadi kan berapa bahaya. Practice kanya to an samoi sikre ani to exam betul itong belanga horni bising sang practice kanya ni abo no bagai kita time horni bagai ang practice kaya malia. Agak apa bahaya rok nunggu kau tu hendak terus sama kau akhirnya kau practice tu tak sampai. Practice ke to khayo dili no haipa no ante jadu college arok ga to master bo na jagya mane sigi jagya ta ang thai thajun siku haita कैसे बोले और दीदी ने पूरा खाना तो बजा है सही तो खाने अब वो बाहर में खाना का वो गाना में khana ke to thui bai o hani man mane thui bai o hani mane sela khajak ta bukhawo के तब तो जोर से वो बाहर में तो अब बाहर के कितना आजल कुछ जगह तो तुझे तो नॉर्थ था वाली तो और तो नॉर्थ कहाँ पे नॉर्थ को सब तो नॉर्थ तो वो बाहर में तो obo to takla ni sini tipra ajol to khulugo kai angka kahamung tak khuluma bagai tam ni kai sini tipra saro onek gulugjak mane nugjak sijaya ta kai obo khuluma onek kahamung kha khulugima bagai tam ni kai bukhani musumani jotoni no tong kai singarang na musungo tabu tamo khani musung abhai kai khaimani onek takha kai buibo khanya ni ne boni bukhani level best no bor try khai dong abon bagai ang ke belai ta khata ओके आगे रो मिसे और ini तो तब तो अब है कि राजे लोगों ने जैसा वो को खाता है तो बाहर में तो होता प्राउड फील गुड तो किया proud to onek no khayo kai tamnai rusabui to kaham no ang bo rusabu kan to proudly obviously bo ungnai kai audience ro bano kaham comment khayo ngitai chajak ba yo hamjak bo kai onek an bo bukha mane khaksang ma mano ta tebo confidence phayo bukhawa ang khaimano ang khaya tong simai ang khaimano ne an bukhaw tebo musumani tong haita ओके अनि लोगों को सब खाई सब लोग ने ani ke to ani ama phayo logio अब ताकि तो तुम जातो तो दोनों को दे रो mane to kaham no ni sawo to bo kisa mane live ni first time music by the sabu tong to abo su ro kisa music nana ni phatsa nana ni abo asu ko yamaya khuta abon bai ang try khai tong ta khana si ni perform final ang nai ga abo na ang try khai tong